Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Central Executive Committee hak jingala mubakit boklang nongplang Vice President hak no phai singi shitrek urisa or jobsan klalek banai men siam ginoikai kibodan hapeng kicing ki chungki Hamadan Malki Kinong Hikai, hak Federation of All School Teachers of Meghalaya Fastom, kila pelang ceki dak basyong kelan mengor Hamadan Malki la shposngi nak benta bandawa penrung hak deficit system ya Kinong Hikai ad hoc. Ubakit boklang hak kran kila pathai kubor long bagi sengsan hima baro hak election manifesto jungki ki kran ni kapule puti hendrai company pat di kikam banwengi kicing Kinong Hikai. Long bagi sarkar kadan pisa ban penlut hikam tamasa hendrai kam thau kisenjam banweng pat kicing Kinong Hikai bat kumcu kiwe pat kibadai hak tenat pulie. Sangka bisbi kalau pa ngira aimen si mi di Kinong Hikai kiba perlong ya di jingi apa kaya mata las pusi ki ni ba hadu ka digaski bomta nakaliang jok sarkar kaya ikuman re hak diga ti bomta nakaliang sarkar ka khad ki bani kran ma chief minister level di mat ka jingalang ste garangnya nyimti bi kai garai kin sim pat nyimti biru ki senjam kiba sarkar klasim pat hatu kita senjam kila di kemla ban penhun di Kinong Hikai hapo ka satri jong fastam kiba pelong yang jingi ki entah di jing sokia nak kalian dapat seng kalau ba ni ba ni dak jing sokia ba khrau mar ngi sunghu ba kuliah ki kadai gawe ni mat kiba kong santam kiba kong kaseng buat ki ba juga jelar ni angut akan penbahan ke buat sebuah kiba kham susi kalau ba man lagi seng san pertai dan ni political party hapo ki manifesto ke jongki hapo election ki jukran ki penbahai kadai benta nei hadu mata ke ja ko is kumni ke ba Kinong Hikai hapan mi semadan pandawai ka hok juki kena kaliang to kaseng yim kwa su ba ini ki jingja kita yai beteng la ko sekor dengi kwa ba ka sarkar ka di bensim dak dulu senjam kaban weng sendan kita ki jinge once and for all mendai su kon su pendile ke por la ka sarkar ka don bisa ban penut ke tamasa ke fair boleh ke sarkar kamben bisa ban siu ya kena ka hok juki ni Kinong Hikai di nomor pengisku tu kani ka benta kalau ngokia bat ka jalan ni ke jing start dengan sarkar bat ngin sa ya sampai ke bami nak kata jingelang bikilah syong meneh hadu mentali si kata jingelang kadang ya bat ngin sa sengap lu ya ke sur ke ba Kinong Elam dengan fastom kidan ban kusngo yengi senang mengilak ban ai kata jingkersan nak yang dungi bat ngin sampai di gue bat ki senjam ki ngin siam ban ya snok ti lamat ki tat hadu ba Kinong Hikai ki niok bat ya tak hok juki ini sawan hak ni ka kerti bomtarok nomor ngidap ka jing sokia mata ka jing hi layak la spos ni wat apreng ka ni ka syuti ka ba kiwei bat kikin huon reunget jing bidan ko ari India kadang celebrate tak puja kat ba Kinong Hikai pok jela ka jing bat kinang saja dengan sngo ba kani ka mesim ba sokia ka bangi pha ya ka kerwo ka basai spok sarkar Meghalaya dengan chief minister largi dan pisa bantung ini konsultan ko fair ban wat benia banti benia ka jing Kinong Hikai bikin do largi dan pisa bantung kita ki chairman ki vice chairman kani ayu ban siu ya kata tulop Kinong Hikai ki bolong ko ini ki bot dom ki ban peniar ka jingdang jing start par ka slam ban sandor kalau we juki khon samla na do kor bidang ret limba ka jingpuli ka juki na do kisnam arjar khat kandai arjar arpo ar ka ni ka kenhun to sokmet iki memerdam ki boper le hadu matang mi i kan don satya ka do badak kesin nomor renduk senam arjar arpuar di sokmet la sika memerdam ke jungki ni tu kidan kimat jingdawa ki bosong hok ki bosong sebai ke jungki dari ke sarkar ka yai kuman ni jingdawa ke jungki tak hadu bukan penlong ya ki Kinong Hikai ki badan buram ki hapan mi semadan ban dawai tak hok ke jungki dina kala bana kalian seng ni ai ke jing kersian iki pada kejuk por ni dawa ya ke sarkar kumangalong iki malar kidan kita ki startan largi dan kita konsultan fair kok ka department ke man lagi department bami dan kaman tung konsultan gitu hari bentung ni konsultan lu ban wat punya ya ke jinge Kinong Hikai bat ban penkuloi no pat ya kan ke jing siu ani ban penio ya ka hok Kinong Hikai habatin pej bahagi kishap plus f Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.